20 Minutes Setswana bied aan. Goeiedag Aboetie, sê hallo vir die kinders. Doe my lang bana. Vandag leer ons hoe om te sê, wat is hierdie? En hoeveel kos dit? Is julle reg? Om te vra, wat is hierdie in Sesotho, is ke eng sê. En om te vra, hoeveel kos dit in Sesotho, is kebokai. Kom ons kyk nou hoe gebruik Aboetie hierdie sinne. Doe my lekker en sê. Kititolwana. Kebokai. Ok, stop vir 'n sekond. Laat ek vinnig verduidelik. Onthou jy dat in die sin ke atsamaya is die ke ek. Maar in die vraagsin ke eng sê, sê ons eintlik dit is wat hierdie. En wanneer ons vra kebokai, sê ons eintlik dit is hoeveel. So hier beteken die ke dit is. Doe my lekker en sê. Kebokai. Doe my lekker en sê. ¿Qué le pese? Kebokai. Doe my lekker en sê. ¡Qué joven! Kebokai. En nou weet jy hoe om te vra wat is hierdie en hoeveel kos dit in Sesotho. Totsiens Aboetie. Salahandle. Samantha!